e so fale tama male alo male anganga pa ia. Ia fatasi le ali I ma o tou. Ia fatasi o ia maroa nganga. Le nupa e le atua o te walau atu ma le awa ma le whalo alo awe stato pati I le ri. Kua le ila le kukopa awe se pati I le ri. E le rei le atua. Taimi uma. God is good. All the time. Yeah. O whaafonga sa mo me leanga lockdown rongo ma singo pa makwakas. Ia le tae o manino ma le tae tuto o le alofo le atua. O te whaatalo whaatu le pa ia ma malu foi o Samoa. O tātou potu whaatasi ala le tātou whasalonga. Le mauto Samoa vingo le atua. Whaapea foi le nupa ia o le atua. I nei le pure anga whaepipoa paramata au sitaria. O le a tātou tasi o le tātou roto mua nganga. Whaatasi ma le ekalesia o au. Whaatasi mo tātou mātua whare a nganga lo no manu. Mo tātou malava. Ya mai se foi le lalurangi atoa. Moni ai opua. A le perfecta revia ine ia tātou oli ma fia. Loa aso, loa masina, sa tātou nofo te vava. Ona o tula fono foi, ma se foi la matia o tilea o le whamai le kovita. Au le anga lemlanga o le tua ala mai o tau le nu o le tua ma tō talusanga, ma le tō whātua tua, le wha moe, o le fua lea, o le tani mai le tua, i se au wala mata ngō fie, ma manu, e se le moni, sua manie, ona o tātou tangi le tua le muta, le ngato mo tātou mo lava Samoa ma le lalulangi atoa. Lea la, ia whaatalo whaatu ia te o tau malava, tu loto Sam whai ngā Samoa, ia tātou te whaatasi patipati, awe le tātou taulanga whaatai le tua I le tātou sauninga. O le misavu le nei tātou te mori whaatai foi, mo se tasi foi au na le tua, tātou mafuta whaatasi foi nei tausanga o tele. Le fionga ia pātele Carl Ashton, ia moto silifia, moto e nai vai aso, ia le masina fope a unia, o la whaamuta, lona ngaluenga I le whaasu mo tupu tausanga I le matanga wenga le nei Sacred Heart Mandruet, ia tā pena ina fionga pātele, mo lona whainga mālolonga. Ia o pātele ui lava o le matua le soifua, ia o pātele lava e whaau pēa, lona au aunanga, whaau sitaulanga, mo ni ei upu le tātou whaitanga longa lua, o oi le au sitaulanga, Peu lava o Meki Santeko. In the name of our Lord Jesus Christ, on behalf of the Samoan Catholic faithful of the Diocese of Parramatta, Australia, we welcome you, our brothers and sisters, in this Holy Mass through the live stream service of Mautu Samoa Vi'ingone Tua, that we have come together to give thanks to the Lord. For us here in Sydney, New South Wales, and most of the parts of Australia that we have been under lockdown for several months, and today marks that we have come back with joy and also with new hope, but also of new vision that we're going to ask God's blessings, but also for your prayers to help our people, but all peoples, because we are all children of God, that we move forward of working together. Ia usumutu whaafine tātou te manatunatu nea tātou o sala, nea iau ngā tātou e whamamalu ne nei misteri o ia. O te tau le tua, I ona na mana uma, ma o tōu soe, o matuanga salalava iau mawhauwhanga, iau upu, iau miongana o whaia, ma tāwha ioina o le whaia. O wanga sala, o wanga sala, o matuanga sala, o le mea leo te le atu ia Maria pa ia, le tau poupea, le au a ngelu mana au pa ia uma, ma o tōu soe, I o tō tāngsia o le rii lo tātou atua. I alofa mai a te tātou le atua le onan mana uma whamangan mea tātou ngasala, ma watu I tātou I le ola e whaavavau.
O le vinga le tua i le au pito alunga. Ia tātou te talo. Le ielo mātou te mā. E whātupuro mātou whātua. Whā moe mā le alofa. Ine ia mātou le alofa. E tusa malo fina ngalo. Ine ia mātou mauaine manuia na e fola ina mai. Ola mātou lenga le ne alati a te o Yesu ke visolo walo. O le so e fuma pule i le whāwawau lava. Amen.
ia le tua. Tusi a perfecto i o mia na mata upe tos putasi. A mata pola le fai upe fitu. Ma wha awa watu i le iwa. O le matua. O te amaia i lātou. O lātou ai oi mai. O e ta waso. Ma e pipiri. A walo whapea na whetalai mai o le li. Ia o tau wala langa mai ori. Ia koko. Ma ia o tau wala langa i le nu e siri. Ina whai no atu ia. Ia o tau bibi atu. Ma ia o tau whai atu. Lea li ie. Ia e whaola i lo nuu. O e o totoe ia Israelu. Whauta, o te aumaia i lātou ai le nuu i le tū mātū. Ma o whakotupoto ia te i lātou ai tulu inga o le laulangi. E whaatasi fo i mai lātou le tawaso ma le tupiri. O le whapine uoto, le whapine o le āwhanau. E toi poi mai I nei le whakotonga e toa tele lapa. Lātou te o mai maritani. O te taitaina poi lātou. O lātou ai oi mai. O te au maia I lātou I waitase I le alasao. Lātou te leta su waiai. A wā o au. O le tamaa o Israelu. O e wharaima fo'i o lau I matua ia. O le upu a le ani. Le whai whātai.
A second reading from the letter of the Hebrews, chapter 5, verses 1 to 6. For every high priest taken from among men is ordained for men in the things that appertain to God, that he may offer up gifts and sacrifices for sins. Who can have compassion on them that are ignorant and that err? Because he himself also is compassed with infirmity. And therefore he ought, as for the people, so also for himself, to neither doth any man take the honor to himself, but he that is called by God, as Aaron was. So Christ also did not glorify himself, that he might be made a high priest, but he that said unto him, Thou art my son, this day have I begotten thee. As he said also in another place, Thou art a priest forever, according to the order of Melchizedek. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Awa lo fa longo atu lau au au na. O ia te oe upu o le o la fa vavau. Lea o te ngata e toa tere ia te ia. Ina ia whaaro longo ia. A o ia wa tiri ai lona alanga. Lea loe o tā vita. Ia lofa mai ia te ai. O tū Yesu ma whetalai atu ia wala auina o ia. Ona lātou wala au atu lea i le tau waso. Wa whape atu ia te ia. Ia e loto tele. I nātu ia o lo wala au o ia te oe. Ona tia i lea e ia lona ofu. Wa tū i lunga wa sau ia Yesu. Ona whetalai atu lea o Yesu ia te ia. Se ase mea e te manao e ai o te whaia ia te oe. Ona whai mai lea o le tau waso ia te ia. Rapou nie. Ia vaai o nei mata. Ona whetanai atu lea o Yesu ia te ia. I nāru ia. O lou whaatua tua wa e marolo ai. Ona vaai loa lea o na mata. Ona muri atu ai lea o ia Yesu i le ala. O le talalele ia le li. Se maro reifi. Maro la whaele. Wamai. Long time no see. Rafi fue kako kamo aiwe now. But anyways, because you are in front, I'm going to cue you first, okay? Okay, Ivan, Rafael. I just wanted to say this word. I know it's going to be a new word. It was a new word for me to learn, okay? And I want you to lead all of us, especially the other children and the other young people, to put this word to your vocabulary and also to your life, because it will. This is the message that I'll try my best to share to our Samoan people, because it's not what Father Marcus wants. This is what God wants. Okay, for us. Okay, you ready? Okay, you know, in English language, there are two parts of the word, so this is the word. So this is the first you say this word, synod. Synod. See, I know it's new, synod. Okay, just don't, okay, ma, synod. Okay, good. And now you put together, you say synodality. Synodality. So I knew it. Last week I can hear from Mandru, you say sukalaki. Synodality. Okay, one more, Ivan. Synodality.
Synodality. Don't worry, it's new, but that word will be very important for you as you grow up, but also for all of us, okay? So not only for you, Ivan, but also to all the children and to all our young people, because this is something that I shared to you on the Mass last Sunday. It really means walking together, walking together. And that is what Pope Francis, our Pope, is asking all of us Catholics of Samoa and the whole world, is to pray for that walking together. Not by walking alone, not just by stopping others to walk with us. God is saying to all of us, we walk together with Him and to all people. Kaya brief. Ya, malo le folau, malo le tau, malo lava le tui le panga fo ya te o tau le tātou a inga. Nei Parramatta, nei Sydney, New South Wales, Australia, New Zealand, se o tātou atunu o Samoa lua, ma so se tafa le lalolangi, o le mana le nā o le tātou whai tatalo whātasi, ma le tātou whai malanga whātasi, o le whine ngalo le ngā le tua. E upupa ke le mākusi māsa ngi kō māsa e pasasa mea manguia le kua ia tātou. A wā le whine ngalo ngā le tua ina ia tātou te whai malanga whaatasi ma ia, e le whine ngalo le tua bailua ina tātou, e le whine ngalo le tua ni ia tātou te maurea nganga lea wa ese lātou, ese tātou. Le wato e manino lava i le tātou upu fola uli nea sa, ai mai se foi o le sinoti, po le tapenanga lea, o le whaaputonga, po le whonotanga, o le ekaresia o ao, i a mata mai i le tamapa ia, mata mai piko pō, le pa ia le tuenga sa, ma tātou uma lava tamam tina usam tu whaafine, e o foi, se i titi lava le tātou mafutanga. Ina ia tātou whai malanga whaatasi, tātou te tatalo whaatasi, o tātou lava o le ainga e tasi, ona o le sakala meta o le papatisonga. Papatisonga wa a whauina e tātou, a vea tātou, ma le atalii, po se a whine o le atua e whaavavau. Pe sau te sau ma le eitu mālo, pe te sau ma le atunu, a o le papatisonga a le ali. Wa tasi e tātou, a wa tātou whaamareea, ino le tele o tātou manatu. Tele o tātou waiwainga a maise lava o le tātou nātua o le tātou angasala luma le tua. Ai maise foi o le tātou lava mafutanga, whale tangata, whale ainga, a maise foi le whale kāresia. O le papatisonga wa ave i tātou, o le mau i tātou le tuwhinga o le perfeta. Wa tasi uma tātou wa ave tātou ma ave fe au le tua, pe o te pākele, pe o le tangata tapo sā, po o le tamam tina a lutu, o fo le tamaitina iti, o tātou lava o perfeta ave fe au. O le fe au lea, o le tasi lea mai le tua mo tātou malava. Lona lua le tuwhinga le papatisonga wa tasi tātou, wa avea tātou o whanau tupu. Ale tātou tupu a li o Jesu ke riso le Mesia. O ia le tupu, o tātou foi ui lava, i roa tātou o tua o tātou angasala. A o whinangaro lea tua, we are the royal family of God. We are brothers and sisters of that royal holy family that God wants us to be as one, to be as together. Lona tolu, o le tofinga whaahosi taulanga, e le ngā opa ke le mākusi, e le ngā opa ke le ashen, o le tofinga o si taulanga, o lo tātou mau tofi ma tātou, ona o le tofinga wha o si taulanga, o le momori lea, o le ofuina lea, o le taulanga i le atua. I le mātou tangata wha tau waa wa vea tofia mātou, i le tofinga o Jesu wha o si taulanga, ona le aritale, ma le upo le fola, au tātou fo le nua le atua, o le tō te talo, o tō ngaluenga le lei, o le tō apa atu le tō
tangata ina ia fesoasoani o se tangata ua valaau ua fiaola ua fia mau le fesoasoani fia mau le atua o le galuega lenā o le fa'aosi taulaga e tatou uma lava tatou te ua fa'amanuina ai tatou i le atua o le ale lenā ua toe fa'amanino mai tatou upu folafola mo tatou lenei sa le aiga e tatau lava ona tatou toe fa'alologo tauna tatou toe tatalo o tatou tagata tatau ona talepe o tatou loto ma'a lea e luma le atua ona le finigalo le atua ona tatou te lē fifalogo ona o le tatou agasala ma tatou vaivaiga pei lava le upu folafola muamua le tusi a profeta Eremia sa tangi auē luma le atua ona ua fa'asala le atua le nuu ave i nuu ese ina ia lofo sala i latou fia tausaga fia tupulaga au lea ua toe tali atu le atua ia Eremia ma le nuu o le atua Eremia ia toe fa'afo'i mai lo nuu iā te a'u ua o iloa la latou salamo ta'u atu ai Eremia ia latou ina ia tou patipati ma oli'oli ma pepese auā lea ua toe tasi latou ua tasi latou ma a'u o a'u le atua o Israelu o la'u fanau ua fiafia le finagalo le atua ua tasi o ia mo le tagata i le tatou folafola lona lua le tusi e peru o le tusi lenei la tatou fa'alogo ai se tau i le fai'uga o lenei vaitausaga masani fa'amatala mai i le tofiga fa'ausi taulaga o Iesu ua ave ese le mamalu ma le pa'ia o Iesu auā le kuluse auā ina ia avea o ia se tagata ia pei o tatou ma se tagata ina ia solipalaina ma tigāina ina ia o'o fo'i i le sala lea o le maliu auā tatou ta'u mai lava le atua o ia le usi taulaga ua fo'ina lona ola mo tatou ma lava ae fai mai fo'i fa'amanatu mai tatou lava tufiga fa'ausi taulaga e moni ai upu matagofia le salamo lo ta'u mai ai lenei tusi o oi lo usi taulaga e fa'avavau e pei lava o meki sa teko o le toeina leo meki sa teko o se it's like a symbol o se tagata e le se tamā ma se tinā a whamai le toeina lenei po se perfecta po se usi taulaga o ia lea na fa'auina le tamā leo Abrahamo ina ia manuia Abrahamo mo lona nu'u ma lana aiga ia o le manuia lenā meki sa teko o maua uma e lava le ausi taulaga fa'apea fo'i ma tatou o le tagi o le tauaso lenei aso e se le tāua pe a tatou te nofo maufauloloto ai le uiga o le tagi o le tauaso o le tagata e tauaso ma le tagata e pili le ta'u lava o tagata i aso laina Israel fo ma le tagata agasala that person is an outcast that person is forbidden even to come stand near to the community ala me tauaso le na fai le alo e tavita ia alofa mai iā te a'u tali o latou lea sa tali atu tauaso sau tauvavao o tauaso aua kuloa le mapugi filemu e leai so fe'au i le leo te vala'au iā Iesu na le tali a le tauaso le alie le alo e tavita ia alofa mai iā te a'u o ai loua mā ua lē mā le tauaso aua mā latou na latou vavao i le tauaso ua atili na mamā ua fa'amanuia ai Iesu i le tauaso ona le lē fefe ma le fa'atuatua le tauaso lea ua toe tasi ai le tagata famai ua o tagata ese outcast a lea ua fa'amanuia le atua ina ia alu o ia aua toe agasala ua alu o ia ma le kalasia ma le manuia o le atua e tāua lava le fe'au lea o le synodality lea sa o fa'asoa atu le tatou nu'u mo le tatou lava mafutaga tatou mafutaga lava lenei tulou le fa'afoga ma le silasila mai Samoa auna e tāua lava ma e manino lava le augani o le tamā pa'ia o Francisi a tatou ma lava Samoa i le tatou toe tatanofo tatalo ma tatou tatala o tatou loto ma'a ma ia tatou au foi ni tatou fai pa fou totono le kalesia o le atua auā o le mea sa o folofolaina ai lo tofiga fa'ausi taulaga I don't want to do
bridges. I do not want to do walls. I come here to break that walls. So ko kalepe lalo pa ia lo tonu ali mai ko le kalisia. A wai be se filinganga le tua. O filinganga le na o le fili le tong fai te lepe. Le tato mafutanga le tato papatisonga mamana o le tua. Wa tato tele na mo tato fatamana. Wa tato tawaso ai. Wa tato mawele nganga o le inu. Ili tato tu finga ono wa tato fa mua tato tangata. Ai ngalo na to lo fia a apa mai. O fia au wai mai. Lo fia tau pua i mai. E te tau atu ia te o torinu o le atua no o taru ne fia masinga ngo o i tangata Samoa. E le eito na tatu mafutanga o fifiola. They're very lonely. Tu lo atua e le se mea fifa halongi tatu ono le fifa asua tu le mea moni lava o mono ma o fia lava pa ke le fe au le o mai kuspa ia ma le tama pa ia. O le tatu fai malanga fatasi lea te tau un tatu te tanga i tai ma tatu sa i le ai i manui e tatu mafutanga. O le manui le tau ki sa i le tatu. Not by walls, not by doors, not by prison sounds. Only by faith we can do this. E le mawhaina whai tō tasi pātere le ngaluenga. O le ngaluenga e wha moe fwoi ate o tau, a mai se fwoi tātou tangata. O tau, tu rau tō whionga i a rim whai pule, whai launga. Tinau o wharituma tausi. Tupulanga talavou. Mai se fwoi whanau iti o se ngaluenga o lo wala au mai le atua a tātou musu mai le atua. Se o tatanga i mele tupulau langi a kongo se a wala le na o lo kainu hei. O lo musu mai le atua se mea tauna tātou toe apa ai mo le tas. With the synodality. Mo le mawhai malanga whaatas. O se mea lava e o ku fwoi mo ke maa fwoi ke ruiskeni. Ona o tūlanga wape nei o lo o tau whai tātou tāpuni whai tutoa o le wharesa. Au le kare sia lava ia what I understand as a priest, as a Catholic. What my parents told me of the church is a welcoming church. It's not a church that we close the door and we chase people out. O le kare sia e tatala pe o lava o Yesu sau le kawaso, sau le tamaitai tu lou, sau le tangata mauoa, na sau Yesu mo tangata uma. Ai leo so sesino o tātou, ai ngalo tātou tangata. E whamasino tātou le atua. E whamasino tātou le atua o le tātou tatununga lea o tātou whaia hapi tātou sao. E moni lava, tulou lava. O le tō whāma le whautanga, au le tō whāma le whautanga le atua. E tātou te muri ai ma tātou te ui ai o fwoi pe sauwhi tāwhainta. Tātou te manuia. Tātou te maua le tō whā. That grace, I don't have it only by God. E mawhai o na mai le tātou ainga. Tātou ai ngai loa tātou tue poto le nea sala tātou sauni e mori le. E synodality lea, ma le whai malang whaatasi lea. Ma tātou vai ngā umalava tātou, umalava lunga le tale lea. Tau luma ia Yesu wha mangalo mai tātou. Ai o mātou te fia maua, e fisosoan mai. I mātou loto mativa. Le wha moe ma le alofa, ma le whātua tua, i le tatalo a mata le tātou misa nei. O le mele nā lo tātou au ngani ai le tua, ia fua i mai ia tātou. Ma lo lava le ngā lue whaftai ate o tau, ia via tausanga le tātou maputanga, ma le tātou ngā luenga. It's a time that we must up the level. Up the level i le tātou whaatino lea o le whiringalo lea tua. A wāre ka le sia. A wāfo le tātou mafutanga. Wāfo i tātou tangata Samoa o tātou neifuni atunu. E se matungo fia i le amoni ai upo Yesu. I le tatalo i ana au soa ele i oti. Ina i a tātou etas. Le tātou ai ngai o mai o tātou whālongo o le polofolo le atua. Ia tātou tutulai ma tāpena tātou tangata. Mo fia masina mo le whain tātou mafuta. Le ala tātou whaafou le tātou whātua tua. Lumo le tūma le kāresia.
o te whātua tua le tua e toa tasi, o le tamae o le mālosi malawa, o le na whai le langi ma le lalolangi, o mea uma vaaia ma mea leo vaaia, o te whātua tua le ali e toa tasi o Yesu Keriso, o le alo e toa tasi lava o le tua, le na whanau le tamaa o le whai e se mea tasi, o le tua mai le tua, o le malamalama ma le malamalama, o le tua moni mai le tua moni, na whanau e le whaia, e winga tutusa ia ma le tamaa, o ia koe na whaia i mea malama. O i tātou te ngāta maro tātou pāratanga, nā e koe i koe ia ma le nangu, ma le anganga pa ia ne tino te ngātou ia le tāu ko Maria, ma o ia o ia no i ma te ngāta. O i tātou na whākurusi nā i o ia, a o kore punsia ki nata. Na mani wai ma whane na wasi, a o lea sutoro tu wai o ia e pe tu si e tusi. Nā whiwa ni le nangu, ma roa whiwa i a o tamtama te maa, o lea toi kia mai o ia le manu, e whansino e ora me e moti, o lona mano foi le e so na ngātanga. O te whātua tua le a ngāka pa ia, le li o le fo ia le ola, o le kia mai le te maa ma le anu, o le kunia mabi ia whaatasi ma le te maa ma le anu, o le na peta lai mai ala mai perpeta, o te whātua tua le ngāne si e tasi, le pa ia e kātoliko ma apostoliko. O ki tau tino atu whapasonga e tasi, mo le whamamarino o sana, ma o te whātaktani mo le tuetua e uenot, o lo ranga atari. Amen. Tātou ai nai lo mai tātou whāwhot, tātou whātutua, mea la tātou ia tātou. I sui le kālesia, a wā tātou tausanga rau te rito. Tātou tāsia e tamapaia i a Pope Francis. Ang le pia le tua e ala i rona soi fōre tino, le māpo whau. Pāsisiri i rona ora whale ngana. Awa le tautua ino le tua marana whengalo. A le ngata i lea o le leo ino le lafu mamoea le tua, i le rararangi atoa. Tātou lenga lea i le li. Lea li e whāwhonga mai. Tātou tāsia, kia osi tauranga uma, le whionga ia patele makusi. Ke nānanga le leile tua e ala le soifua o tino, o pe ia li manatu le lei mani mahu, whonga le lei. Au a le taraino, o le tua marana whengana. Tātou o lenga lea i le li. Li e whāwhonga mai. Tātou tāsia, e tai fono mana no la fono. I fa penana fa marsia pea le tua no la to fa tua. Ne e tai nai na luela. E tupu maola. E te au le tua tonu para tene. Tātou molenga lea i li. Lea li e whāwhonga mai. Tātou tāsia le uforoforo le nei asu. Ia mea lea su fatu la au le lei. Pa ule ele matupu. Ia ai, fina ngalo, le whanau le tua. Au ale tātou taoso mo le nāwa yasu. Tātou mo renga lea i le li. Lea li e whāwhonga mai. Tātou tāo sia. Tātou mātua ma whanau. I le whamai tā whengai mai tātou. Isi o mātua ua, tō e sea ma. Wala au le tua, le tinai a kue. Wale tinaya mareta, sino na pele yo tātou loto mo nganga. Ia maua no lano fuanga, ili malole tua, whaamau. Tātou, o lenga lea i li. Lea li e whāwhonga mai. Tātou, tālu sia, ulau talmau. I whapenao na maua, ia nganga awale tua, malona whenga. Tātou, o lenga lea i li. Lea li e whāwhonga mai. Tātou tālusia ngā uma. O nai o tātou mātua ma whanau o whailangi de soifua ma leola. Mau e nā tau le māwhtanga. Ma le tamā o le langi e whāwawau. O le tātou doi o le ngarea i le li. Lea li e whāwhonga mai. Today in the whole Diocese of Parramatta, they're showing a video of the special collection next Sunday for retired priests and clergy. And the main interview and the church was shown was here in Honduras.
and Father Ashton. Father Ashton said that when he was a young man, he was aiming a career in science. But then he said that when he heard some priests about the priesthood, he said, oh, science won't save my soul. Only Jesus can save my soul. So we pray for all of the retired priests here in Australia, but also the whole world, and all in Samoa, and to all other pastors who are retired from their work, and also for Father Ashton. We give thanks to God for his loving care for his people, as an example that we must be open and to work together with the Lord. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. Lea iau koe whafonga I mātou manaonga ma tausanga mo mori lau ruma, a wale tauranga pa ia, talia fonisio mātou talo tono mātou loto, o na mātou lenga ni alatu i atu o Yesu Kiriso, lo mātou wali I. Amen.
Usoma tu whaafine i o tau tatalo, ne ia tali le leia nau le taulanga mana o tau le atua le tama e ona le mana uma. Sila mai o mātou tatalo le ie i le mātou taulanga o mātou whaia e eilo o fio. Me umalavo mātou whaia, mātou te whaia i le mātou tautua pa tau waa o no loti ni ngalo. I le ia mā whaasino ai mātou i le ala i le ori e whaavau. Le mātou lenga ni le ala tu ia te o Jesu Keriso lo mātou wari i. Amen. Ia patasi le lima o tou. Ina sia ia o tou loto. Ia tato whaafetai. I ali ilo tato uatua. E tusa masao mo mātou tiute mo mawharutanga e whaavavau. So se mea lava mātou te momoli whaafutai ia te oe lea li ia lo mātou te mā o lea tua e whaavavau e ala ia Jesu Keriso. O lo mariu mātou te ori ono loa lofa whaavavau. O lo toi tū o mātou tau tino ai lo mātou whaatua tua ola. O lo mātou tapenpena lo toi foi mai i le mamalu. Mātou te whaataritari ma le whaamoe moe le muta. Lea la mātou te whaatasi mau a ngeru mana upaia uma. Mātou pipese lovi inga e whaavavau. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, that they may become for us the body and the blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entering into his passion, he took the bread, giving thanks, and broke it. He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Vincent Long, our Bishop, Alapati Louis Matairinga, Peter Brown, our bishops, and all the clergy. Remember your servants, Marita Falava au Polo Penese, Loto Pue Tangaloa, Leon Miller, Tautai Te Ariki Fuimaono, and Fuimaono, whom you have called from this world to yourself. Grant that they who are united with your Son in a death like his may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, and blessed Joseph, her spouse, St. Peter and St. Paul with the blessed apostles, and St. John the Paul II and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Ono ia fatas maya na ia te ia, le tua le tamama manae, i le maftanga maleanga ngapa ia, o le vinga malmamalua toa e la wafio, i le whavavau lava. O le poroinga le whaola ma whamautu iala i hao aunga pa ia, o ma whai enu whamarusia tātou e tatalo atu. Lawe ai mātou le ari iau mātou le atu mai le anga uma arofangia, mo fai mai le file e mui o mātou aso. Ma le fisosoani mai lo alofa muti vale, e sa o loto tu maua i mātou ma le anga sala, ma malu ai mai atu lunga uma. A mātou whatatali ma le wha moe moe manuia, ma le awhia mai lo mātou whaola o Yesu Keriso. Ia Yesu Keriso na whai atu ia wā apostolo, o le fide e mua te tu atu ki ante o tau, o lo fide e mua te fōa i atu ki ante o tau. Awa ne sila mai a mātou anga sala, ai le whātua tua lau e kāre sia ma lo whangia, fōa i ante ile fide e mua ma le tasi e tu sai ma lo fide ngalo, o le so e fua ma pule i le whaavavau lava. Amene. Ia tu mau pe ante o tau, le fide e mua mai le rii. Ia tātou te whiowhoa nei le whailonga o le fide mua Keriso. Mua Keriso. Christ.
whauta i le tamai mā moea le atua. Whauta lena te vea sea ngasala le lalolangi, manuia la tova la aulia le tali suanga a le tamai mā moe. Lea li e o te leo ngāne ulu fale mai lo fale, ai tau lava o sau whetalainga e mālo lo wai lo wanganga.
Ia tātou te talo. Lea li ie. Ia veo sakala me te paia mai le langi o mātou te talo. Ini ato ai mātou me te tonu ia mātou ia o whamunianga. Ia veo foni nei taulanga mātou te ori ia o whaironga pa ia. Ini a mātou mau ele aso. O le wha moe moe me lupu moni mai la ua fio. E ala atu o Yesu ke risolo mātou wali. Amen. Lala me nalo tātou nui o se minuti mo mai aliu. Waptai. O te whātulong po i pai o tāpua inga. Ia ki o tupu mai, ia. Mane lo tāpua inga nei. Ua, whālapa le maa leo wa tātou tūrata tīgui o tātou taulanga pai nei as. Nā o whionga pātene whāteo ki leo o nanga tamari nei. Nā o tūrai lea tene man whaanoanga. Nā wai leo ua longa mai o lea tātou le makuta tuan masania. Ia ono nisio tulanga le mansia mele ua na tuai le moto sa mo vinga le tua yo ta pa fasina va pe po sua e ni mo ne kare sia ia na se me alo fa ta va ia wa so ko mo ta ma fa o fio tu fale ni o bot Ia, whakatai te lava te mai a rio. Ia ai whaturo foile fiul tātou I whalo Yesu Kiriso sakalame te pa ia. Ia tau lava o na I whai mitatu sauringa ngan fia whaleo atu e pātele le whamalo lama whakatai foile pa ia whale tātou mawhtanga pa ia. Whai o tātou whatasi mo te mua tātou mai masina maaso au mapo. Oro au singa leo tātou taulanga pa ia misa. Lea whakatai te le lava. Lea ngata bulinea sa au aso uma lava sa tātou nofo whewava ai sa tātou pātino pēa le tātou anganga I tasi ala I tarusanga ma te talo mai ate o tau I le pai tātou laulau o mai se foi o tau o afu mai maunga o tau mātua I mai se feu sum tu whawhine ma le whanau whawhetai, whamaro, whaidiwhaiva I le watali mai le tua o le tātou whatasinga I le nei aso sa pa ia. E mōre foi le whawhetai foi I le sa I pa ima maru sa mō tātou whatasi foi I le tātou live stream mass ala le au naunanga foi o le mauto sa mo vingo le atua ia whaptai te le lava ia te ortou ia mai aso uma lava sa tātou whaatasi ma le mātou mawhtanga ia lunga Facebook a mai se foi ala leo le mauto sa mo vingo le atua whaphetai te le lava I mortou lava laulangu sua mai I lea sa maso uma lava. Mo le tātou au naunanga ia leo atu whaphetai te le lava mo tātou au naunanga. Whaphetai lava le tāia fui mono ma le tō whaia ponu mo le tātou naunanga foli nei tai au I le aletale e whaptai foi le whionga le alosina le asa tapua I mai le tātou tama ua le tātou naunanga foi le nei tai au. Whaptai lava I le kalesia a Roti Hill ma se foi mo le tau tapenanga le tau whainga taulanga o tau taitaina ele nua le atu le nea sa ia whamaro whaptai I mai le tātou naunanga le tuspa ia o tātou tausanga lautele ia me se foi o tau whainga taulanga mo mori le tale le tua ia whamaro whaptai ia me se foi le tātou whai pese foi le nea sa whamaro la tawa le tāpena mai se fuvi inga le tua ua fia ma umuri pora se e koma maua ia kau vui ko whai konga ruenga kararonga masinga ai lea whaptai lava le tamai atu le afoa mai se foi le tai pese ma o tau malava ma whatasi ma le whanawiti whawhetai te le lava mo le tātou naunanga o nea sa. Ia ai whaftai lava lio ia tulole tātou mawhtanga ia
ia lai loa whamalulu atu le tātou ka le siwa tio o le whai tātou mafuta o no tūlanga foi wo whawhosentu lai mai ia o le mafutanga mo nisi foi o si taulanga le whiunga Father Morris ia lo e se mea lo la mafia mafuta mpate a tonu foi se awala lea ia tatalu foi mo pakele Paulingo, pakele Fedeki, pakele Pakasala, pakele Nimo, o Nero, pakele Tuia, ia tātou whai au malava le ia talu foi mo atou lea tau whai atino foi mātou ngaruenga a wā au tau. Ia ne avano foi ai fie wha maise atu foi o tātou a inga lea sa lātou whia ngai foi ma le au pungi sa foi nei vai tau. I le tamaya whalawa au Paulo ma nofo alu ma po io a inga i le tinaya Mareta. Ia le ngata foi lea ia o lea o longa mai le aurusino tātou whātasi foi ma le tamatu lo le swafa ia surape. Ia lea sa nei vai aso foi tuna i atu mo tila mafutanga ma le tina ia sa whainga ia wha maisi atu o le tama sa longo mai au nisi foi ati very mercy le swafa le tina ia le ana mo mori foi misa o le tina whape foi tina e Mareta ia martina ia loto pu e tangaloa ia le nafi o whaile mariu se kama mai mauturet sa mo mariu le COVID le alo lea fui maono ma vavai fui maono ia o tele lava o nisi foi tangata o le nevai tau ia o le ia e mui la e ti ngam whanonoa ai pe tai ia o whaftai foi ate o tau a inga le tau whaatou tua ma tolo tele ma mori tau sanga a wā le tātou langa le tu mau ia le whaftai ai le tātou tina ma mātua mo maririu mo le lātou sao tele i a inga ma kongfore e kāne sia Opo Mareta whamai hao ke mea o ke mua muanga whakaumana makua and I never forget Mareta says pa tele whaiwhaleilo ngā renga which means everything whaiwhaleika ko ngā renga lo whamailo mkua Mareta ia tau lava ni a manui lava ni nea sai ate o tau sa moa ia e leona whasisi lātou leo to e mataria tātou misa pe masani ai aso sa lua ma aso sa wha suta si nei manduret ia tu e o amatai tātou tauanga pa ia pe masani ai manuia lava le nea sa whaftai te lava me uma tātou tutu lai mo le tātou whamunyanga munmuri. Ia whatasi le rima o tau. O le wholofolanga. Ia whamuni atu le atu ate o te ona le mana uma. Le tama, male alo, male anganga pa ia. Wati o tau malfie fie malfile mua le ali.